Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nasura Madani. Saya dari kelas 8A1 nomor urut 9. Saya akan membacakan cerita Bugis, yaitu Tau Sabarae. Tau Sabarae. Risa di kampung, engka sedi tomatoa napun nai dua anak makunrai. Macoae ria singimuna, maloloe ria singimani. Imuna malakai pada engka ria sella Muhammad. Imani malakai tau kasiasi ria sella Sabara. Jama-jamanna la Muhammad tuli masuk risaliwom panua meli barang. Tungke-tungke pole meli barang. Sake-sake aga-aga naliangi bayenena. Aganna na temmakarielorina rimatu amakun raina si balira ladde pole risabara. Nabantumi matuanna orawaneri dare engka nangka si wetu engka nila sabara malempa aga-aga pole ridare mabela mupi pole ribolae engka ni bainena imani lari no dupai si bawa napalesona lempana aga nakkedana indokna majalade uita kedona imani mapakuro. Ia kepadaimu popoleang lakaina dengka nadupaiwi masena mai gatopa agagan napoleang na ia lakaimu mau sulara puru tenguleto pakangka makadani imani o indo amma ingat ki de nawadir pakua padata ripancaji idi metop pueloi usiala jaji ya tona usukuru kiri pengalatala pakua niro imani tungke-tungke engka orwanena pole ridare makuto paro indona tungke-tungke de engka manetuna nadupai cai naikia la sabara de to na jampangiwi agi-agi repoadangi rimatuana na sabara kamana engka nangka sediwani nangka tahun nangkalinga moli i dari tengah benye makada otok kodolok sabara tunui palitae maningi la sabara tuli engkalinga moli i aga na otok tongeni natunui lampuna naitani sedi tomatoa tu dari gau engkana tongenge tatutu nateruna la sabara malai songkona nalao tu dari sedena tomatoaero makedai tomatoae sabara maitani vegano tu bo sabara kengi andrasarasange rilino matu nareko purako masum paja subuh jokano laori daremu ateruko menre ricopona bulu engka tu riasa batu maleba ateruko mulai jai iatu batue natimpa alena aja mulari mumetoi nareko engka muita makalain-lain alai lisekna agi-agi lisekna kalebongero purairo tedeni lapo tomatoa na iya denre la sabara na teduni bainena makedai la sabara madecengi di nareko tapasadia ngeka boko teani matienro mataku ridare wetunani watele rionroang alato karung utiwi uataroi warele na iya sakena jopani la sabara lao ridare na materu menre ri copok na bulu batu maleba na teru lejai aga na tatimpa na yaro batue mesuni sediula maraja na malampe pole riawana na itani la sabara na itani permata marupa-rupangeng makadani laleng atina la sabara ia nai lorat tomatoae wala nalani karuna la sabara
nalise kini permata napa nalise kini kanto waju-wajunna si bawah sularana. Purairo disuni la sabara lao ridarana. Nakairen ni kalebo riwirina darana napa nalem napa natangen ni uti riasena kalebonge. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.